dak nikang sam ben si claim ji pulo seta ilitum hala JCP CJP pen lapen Sonam wangchuk Obhijit dipke atum benanta ilitum relation do puchini lapen kita nakarbar claim ji pulo tum firesi police Cisik ulo, alang litum ni pulo ni ang sama si doi po itu man ang kroy si polis non hesi ke siru itu lang, ceplang mepor kom si non hesi ke Jepun lang di litum kadu kita cek long lo, ahok lo, litum kenangji pulo tan tela ke turpak nang vek po, turpak nang po si tela ke peaceful lapen constitution ating ben si claim nang ji latuke itum ining a lupen si ining a ludurep nang po lapen account la son si claim nang po aprang hutke ilitum hala thoi ke do plain tribes atum kopiluma ke po ilitum mathadun oe hala tumalong ta plain tribes atum phanta all Assam Land Revenue Regulations 1886 along, Chapter 10 along, halagakit tokdo. Longli tribal area lote, bang akhe atum, bang ka tribal ka leader atum, longli nam, longli hera, cherai longli, tribal area lapen, tribal area, tribal belt and block, usyada ke tudo. 46 type tribal bell and block do asamangbong. 46 tribal bell and block. Halo suating benke tribal kalietum asap talong li kiraidam long li. Sita non ke jeplang bangke Assam government atum arlo pen bang aphan pijoy titi. Amar haladak non tribal atum pedo hupo tribal atum bangke June po longli chejor po lason si claim amat alang nitum tribal bell and block ke avedet ason nonon ke khang unede lo minister election hodlote tribal bell and block ke pejok ji pupo ke da pejok ji tribal bell and block ke pejok ji aphan ilitum allo ta dolo lapen UN grip potadolo United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People potadolo 2007 aningan abininga 2006 aningan siya peklan apen UNO ka India pen da sohi CJP don get 2007 aningan pen lo aningan lo labal si hala swateng pen ilitum tribes alidar atum chisong le nona bangke India government ta laben Assam government ta pachisong tulong le de a meaning ke dama bangke ortho ke dama bangke la pula lamthe ke dama bangke a rights abang epilo sitahala a rights mane ka chisong dia jakko abang epilo pachisong abang pachisong long le de ngapu yoge bige a rights tipike Assam Land Revenue Regulation Chapter 10 penlo Chapter 10 penlo keceng paragraph kali section da 160 penlo kom keceng ceng haladak dolo nang tum song me la pula UN grips and United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People haladak ke total ke 44 section ke ne kitab ke anwede do pick halaso tengke Indigenous tribes atum arlo army pilut longle wrong asara permission of it army lut longle wahada ke top do orang son taksi ason do setahalai hui ke chesong na ni ke dama bangke Obhijit dipki atum claim lo
Sonam wangchuk ya sebet claim lo lapen non pronov dole tum claim lo adikto rabha tum claim lo latum phan ke lakache song apot rights amethang ar rights kache song oposikin nep tu angenon non anta bail ta pipedet lo arju long lo high court when the bail ta pipedet lapen non supreme court dam de tik pusiput po an la besung tu itum phan abinong kache plange Assam government ke abinong e tribal do man lang select pick lapen na jok lo la sinon itung kache song to banda kin ne pakam se claim no buyib dikke dong thur pa khala sunawang chu tum thur pak pe son de hadi ili to manda khodak bethita nang theng thu yi lang mene lapen abinong ke la hello hala non plain clothes police pulo ke puke la si hala inut journalist bang arju lo bat pulo jong si police tangte hala ang mumedi ang mum kache so style pick agja ko si police le lo son ke claim po di police pange son no pa ke among pa che so style he di la puho ke me sebalik lage police kali lagi ako ino do nge ano rik che thon tre ale police ke son ni kem long le ji ante le hui police kali abinonge la BJP RSS atup lagi police kali lagi la si la RSS atom hansi police pu polisi ka muni tom hang ka peteng ka pechok ka me claim la son dak hak ajin la pipe ke mati di PVC pipe ke nili to mananang thengilo lo so ajin da so ajin thot lo la theroni long ni to manang theng a cheta ni to ajin a cheta PN tulang matakrang amat konan ne war eta rokom do yimi ni konan nege yo la si non de lang aku ke claim hilang do hilang non ilitum August 20 ni pelone biseta peninga bange matharan kokpo adema lang ka ve pen jo kheti claim apport cheton de lo ke di aprana tenga leader lo la si der chot pone pelone Jini dia lo seta cetana links ta August 20 api pengi litum cengpo cenglo te itum ning donangi la RSS atum si pulis ason wangi ma wangwe ma la bangi litum lang pemineng yong si RSS atum pulis ason si wang lo pulutan te lagi muni jongyong lo matidi muni jongyong si nang theng bulute litum da theng dun thumi pakka lo lagi litum da ke theng ye phan rendi ma silo la bangi Atema self defense salam do mati di itum da self defense ke me lage lapot lage ili tum ta ke theng dunji aphan ke muni jong lo pot police kali de police polite lage law and order kam pot itum te hala tum phan ke che theng dun no hala bange sita muni jong sinang theng polite ili tum aku police phan hang na ko police hala tum man theng ke polite ili tum lo ke theng nang pola bange lagi self defense pen pose itum claim nang kokpo la si non kachini nang ilai hui hello la si ke claim nang ke do olo non ilitum chini wang we non anta bang hala bongo sena tum ke pulo karbiang long la pen a part of Nogam district ke bongo bhumi pinchong det ji pusi 2007 aning kan pachit hang lo newspaper long TikTok lo arlo ben sige claim la tungke amat ko piloma karbiang long alam pachit hang ke pinpen karbiang long bongo bhumi pachit plang det la ke claim ya phan aphan ye pilo la tungke bi BJP me pikpu karbia to man than lo BJP hello karbia to man ka pe yok thek aba a party lo uthan lo amat election ka pe thur do na bangke
thang ninjoy no amonit dom hande pe chordut ni lile puali ninjoy no amonit pude lage BJP to mase chi pulo lage ko poson si BJP de ji pulo BJP government mase latung ken ninjoy no buchini jaksi latung bhan minister of state and the people kalimagalan inod han the people lo minister of state apo santa ha ki pige deputy speaker ha lage thang daga liye lage a file da we lage a table ta dolo ne we ne pure ke lage hada atima akama masi ave de ke deputy speaker ke hala masi pil non minister job ta we karbi ke do an bang truck karbi lapen di masa bang truck ke do an ninjoy no unfit to hold the post of minister lagi nitumle puelilo Himanto Sharma sige pulo Narendra Modi sige pulo Amit Shah sige pulo lagi unfit for holding the post of a minister. It is not I who spoke, who speak. Moi koa kotha nohoy. Chief Minister e koise, Governor e koise, Amit Shah e koise, Narendra Modi e koise. Hei karone teolokok minister post to ekjonoko nidile. Deputy speaker to iku kam nai hetu. Tar table ase ne nai file etao nai ta. Apuni goi pelai sale dekhibo. Tar file nai ta. Moi deputy speaker buli kole manu bilak teo ahe ne nai kot bohe kunu gom na pae aru care nokore. Etia amar 6 jon MLA intentionally Bongo Sena hokole teolokok select kori lai select kori pelai etia koi dise teolokok election jikai pelai EVM tampering kori sob beya kam kori election jikai pelai jikar pasot teolokok kole teoloke MLA minister hoboloi যোগ্যতা একেবাৰে নাই এই কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাইত বংগো সেনা মানুহজনকে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা চাউল লৈ আনিলে তেওঁ এই কৰিমগঞ্জৰ পৰা তাত সেই যাৰ পৰা জোৰ পৰা তেওঁ উঠিছে তাত বৃহত্তৰ বাংলা বুলি পেলাই খুব ষ্ট্ৰং হয় তাত তেওঁক লৈ আনিলে তেওঁক লৈ আনি পেলাই তেওঁকে আমাৰ হিল এৰিয়া মিনিষ্টাৰ কৰি দিলে হিল এৰিয়া মিনিষ্টাৰ যদি বংগ সেনা হয় তেতিয়াহ'লে হিল এৰিয়া গোটেই হিল এৰিয়াটো বংগভূমি হয় আৰু ৰজা যদি কিবা হয় তেতিয়াহ'লে সেই তাৰ দেশটো সেই ৰজাৰ বস্তুহে হ'ব ৰজা যদি নিগ্ৰ মানুহ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো নিগ্ৰ দেশে হ'ব এইটো ৰজা যদি আমি খাচী হ'লেহেঁতেন আগৰ দিনত আমাৰ ৰজা এসময়ত খাচী আছিল তেতিয়াতো খাচী ৰাজ্য বুলি কৈছিল এসময়ত আহোমসকলে আমাৰ ৰজা আছিল সেইকাৰণে আসাম বুলি কোৱা হৈছে আসাম বুলি শব্দটো আহোমসকলৰ ভাষা এতিয়া ৰজা যদি বংগ সেনা হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলং ডিমা চাও আৰু বংগভূমি হোৱা নাই নে আমাৰ কাৰ্বি মানুহেতো গম পোৱা নাই গম এনেকে নাপায় সেইকাৰণে আমাক আনফৰ্চুনেটলি দুখৰ কথা আমাক আৰ্হিপাত বুলি স্কুলৰ টেক্সট বুকতে কৈছে মিকিৰ অকৰা বুলি কৈছে মিকিৰ অকৰা বুলি ক'লে এতিয়া যিবিলাকে আপত্তি কৰা নাই যিবিলাকে এই বংগ সেনাটো মিনিষ্টাৰ আমাৰ ৰজা বনাবলৈ আৰু কাৰ্বি আংলং বংগভূমি কৰিবলৈ যিসকলে বাধা কৰা নাই তেওঁলোকেহে আচলতে মিকিৰ অকৰা সেই অকৰামিটো আছে বুলি জানি পেলাই আমাৰ দেশটো বংগভূমি কৰাই থৈ দিছে মানুহবিলাকে গম পোৱা নাই এতিয়াও মদ খাই একদম চিঞৰে কেতিয়াবা ৰাতি সেইফালে তেওঁলোকৰ দেশটো বংগভূমি হৈ গ'ল
এইটো ইংৰাজী ভাষা কৈছে এইটো সাৰেপ্টিচিয়াছলি তাৰমানে দেখি নাপায় আৰু লুকাই লুকাই এইটো বংগভূমি কৰি থৈ দিলে মই এইটোকে বেছি জোৰ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ দেশ যদি বংগভূমি হয় তেতিয়াহ'লে আমি অট'নমাছ ষ্টেট কথা নুঠে আৰু বংগভূমিটো অট'নমাছ ষ্টেট কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰিব আৰু বংগভূমিটো কাৰ্বি আংলং কেতিয়াও নহ'ব বংগভূমিটো ডিমা হাছাও কেতিয়াও নহ'ব সেইকাৰণে মই এইটোকে বেছি জোৰ দিছোঁ কাৰ্বিসকলে যদি কাৰ্বি আংলং ৰাখিব খোজে কাৰ্বিসকলে ডিমাছাসকলে যদি ডিমা হাছাও ৰাখিব খোজে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে উঠিব লাগিব আৰু এই বংগ সেনা ইয়াৰ পৰা বংগ সেনাটো উঠাই পেলাব লাগিব খেদিব লাগিব খেদা মানে একেবাৰে লাঠি চাঠি লৈ পেলাই খেদা কাম নহয় ডেম'ক্ৰেটিকেলিহে পিচফুলি ল' মতেহে কৰিব লাগিব 6 শিডিউল মতেহে কৰিব লাগিব এইটোকে কৈ মোৰ কথাখিনি আজি ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ Jurolo, elitum sa elitum fan lam jaipon lo ini ke tisong puthak la penon elitum la bangso sidin demonstration kitang po dog lo la pen non apor bangke por 5 di tang lo la se halloween pen ke bang atum dado si non bangke elitum slogan hang pon po la so philo plo tangte la bangso sidin demonstration bangke ini repon check po bosi pachini pon lo si non elitum spokesman Depend rompi alang lipansi slogan kejap on Japan nila sethi kencoha. Con hả? Có là 2 chỗ này nè. Chỗ nó là Efficiency long live. Long live, long live. Efficiency long live. Long live, long live. 6